Maroy pau umang koktok handaba popi thabagi mahutta atopana mahut silalaga nisana sokaliba asdagi kanba haiba asi lengaga sigi lengdraba khongpham ni haina Chief Minister N Biren haikre. Chief Minister N Biren kangpopi gi miyamna harau tayamna okre. Rims ki Kombire Kaitel Lambi gi gate number 2 gi mayok na badalay ba pharmacy amagi mamang da sa kanggaba singna IED amathamlam le. Sahi sigi oina har phangdaba gi wathok le haloi lo udana har loramba lo mi yaurabadi FIR panduna phagani naronda har pithoklam labadi official su action logani haina Agri Minister TS Bishwajit na phongdokre. Amadi pung kunmari manungda India da miyo lising taret jamanga marfumari COVID positive ore miyo kunmari laikidre Manipur yo oina pung mga phawbada positive amato oikidre. COVID-19 naging akthoknaba miyamna sapona toina khut hambiu. To protect from COVID-19, wash your hands with soap frequently. Mask ningthina niyom chumna upiu. Whenever you go out of your house, wear mask properly. Amadi mi amaga gi marakta feet taruk lapna phambiu. Always keep 6 feet distance from other people. Khurumjari ISTV pau miyang tabiriba singutaram nokchari hauji pau sandokna pizari. Umang kokthoktana thamhanba poppy plantation gi mahutta atopana mahut silalaga nisana sokaliba asidagi kanba haiba asi lengaga sigi lengdraba khongpham ni haina Chief Minister N Biren haikre. Wafam singa si Department of Horticulture and Soil Conservation na lengagna sangsiliba war on drugs asida mating pangbagi khongthang ama oina singda poppy tharamba mafam singda atopa high value crop thanaba haudokpa amadi brand name Money Fresh amasung Money Fresh brand logo launch tawbagi thoramda phongdokibani. Sanjan Thongdalaiba Horticulture gi Office Complex the Pangtokpa Thoramasida Horticulture and Soil Conservation Minister Letpau Haukip, Additional Chief Secretary P. Wi-Fi, Director Honi Charasu Sarugyake. Chief Minister N Biren na lengak na popi thabagi mahutta atopana mahut silalaga popi plantation muthatnaba laukatpa khongthang asida voluntary oina tongan ba furup singna thoraktuna support torakpa si yamna nungaiba ama oiba khakta natana Manipur gi puwarida nisagi mayokta sangsin minaba public movement oina lehoragani. Umam koktokpa mafam sing yokhatpada achoba senfam changbana donor ministry da haibadagi lupa crore chani marfu amadi crore chama nifugi project anigi DRP thakibada ayaba pirakle final DPR semlaga tharagani hauji fawbada poppy hana tharamba farmer chohum yankhai manga da alternative benefit phangan kre August ta fawbagi manungda voluntary oina poppy thaba toklaga alternative crops thabagi apambaga loinana thorakraba singda makhoida alternative high value crops sing piragani haike. Farmers singse moibo koi infal da koi mota we should go to their place khun da chala kanda lekai da chala kanda moi meeting pulhala kanda koi awareness ka loina na koi seed aduga lairiba plant mayam se moi provide togiba ngasi gi mirol amde tungi mirol kanna widam tani jungle fazana forest fazana thambai je environmental protect togani poppy plantation thada bai je koi drug to gi nga khong na bagi lambi amani drug karba tok do bai se ngasi isa issue singbu afaba mirol ma sem na bagi aduni hai point ahum se katani government gi mission kasu nate akoi kana ga su khoi yang na bulai akoi gebu forest organization poppy thaganu poppy thana wi nong ka chat pigano isa issue singsi mang dang dai ri mayam su ubu nuai bro widow mayam masing hengkalai si orphan mayam masing hengkalai si yeng bu nuai bro adu gi dam koi drugs toksi haibit atai nate na hai ri si kana ko makrna personal oina lawno bhona badu tobigano gi sigi mission sidi ai khoi gi di commitment ni maroina ai gi di masida gi khongpham machet ma han doroi dabani si het overcome togriba ko si het totally eradicate togriba de ai di hallaroi dabani pa amane aduna mayam support of you hai na mayam request ogani Thoramasida Additional Director Horticulture and Soil Conservation K. Dev Datta Sarmana ngasi department asina ahan batangka ki oina piriba chara sing asi Ukhrul Kamjong Tengnopal Chandel amadi Kangpokpi district ki thagadaba mafam sing aduga chanaba pambi makhal sing khangdoklaga pibani masigi manungda low chilling apple
ꯀꯤꯍꯣꯝ ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯖꯤꯟꯖꯔ ꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯕ꯭ꯔꯥꯟड ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯥꯟड ꯅꯦꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯥꯔꯀꯦटिंगꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆर ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯂꯩꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯣꯄꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯦꯜꯌꯨ ꯀ꯭ꯔॉप्ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦटिव ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯅꯕ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯁꯦꯞꯂꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ बाय बैक पॉलिसी लेगनी मार्केट की अवाबा फार्मरसिंग लेहलोय मसिना माई पागलप मतमदा अचौबा अनौबा अवोनबा अमा पुरकपा ngamgani हाइखे अखोइगी फार्मरसिंग असु अखोइगी खुन गिनिंग तौसिंग असु यामना करिगिनो अदु तौहंद्रे दा तौहंद्रे हाइबना तब पॉपी दे हिन्ना अखोइ कानेबा प्लांटेशन अखोइ तौहलकनी सरकार ना सीड्सु सैपलिंग सु पीगनी अदगी बायबैक सर्टिफिकेट सु पीगे असिमबा लेबा की खनबा और सीएम गुंबा मलागा करी तौसिगे एवरी मिनिस्टर सिंग एवरी पुंखाई मतुंदा नंगी करी वाली कमाई तौसिगे ना हंगगा अखोइसिना मणिपुर सि चौखटनबा यामना वांगना थांगत सि कन्ना खनरकांदा सुंबा अफबा गवर्नमेंट हम लेरगा अखोइना कैसु आउट ऑफ नोवेयर इशू मयाम पोथोगा खन्ना चैनबगी वाफम हेक्ता मानबा पोट सिंगसे यारगदी तौगनु नुंसि चानना लेमिनबा मणिपुर अमा सेमगा अचौखटपा मणिपुर अमा ओइमिनासी Cultivation of horticulture crops as an alternative to poppy cultivation in hill areas. Chief Minister na hogdokpaga loinana Ukhrul, Kamjong, Chandel, Technopal, Kangpopi district ta thagadaba high value crops singi sapling sing mafam adugi farmers sing da pinaba Chief Minister na flag of tawragalam thaki. BJP na luchingba lainga sina kanagomba phurup kanglub amatagi mayokta leite punna hingminaba punna saukhatminaba amana amagi mateng pangminaduna hingminabani haina Chief Minister N Biren ngasi thadau inpi General Headquarter amadi constituent organization singna sinduna BJP na lead toba N Biren gi lengak 2.0 bu anirak suba term oina Manipur da lengak lakpabu harau tayamna okpagi thoram Kangpopi Thomas Ground da pangthokpa thoram da phongdokre Ngasigi Thoramatuda Power Minister T.S. Bishwajit, Works Minister Govindas Konthauzam, Industries Minister Nemcha Kipgen, DD Minister Letpau Haukip, Rajya Sabagi MP Lese Masana Zaubana, Ateba Mithungnen Singoi Ke. Thoramatuda Thadau Civil Society Organization gi Lusingba Singsu Saruk Yake. Thoranga Mari Lainana Tongan Ba Jagoi Isai Singchu Pangthoke. Se Minister N Birenna Lengagasina Popi Thaba Drug Lalonba Umang Koktokpa Singi Mayokta Matam Supada Legani Kangpopi da Leiba Miyamgi Damak Thomas Ground asi Lupa Crore Mapan Changna Athuma Matamda Semga Sagalagani Kangpopi dagi Tamenglong Taba Tamai Road asi National Highway gi Thakta Ongkhanaba Union Minister Road Transport Highway Oiriba Nitin Gadkari da Manipur Lengak na Haikre Athuma Matamda Tamai Road asi National Highway da Ongkhalagani Kaithelmanbi Amadi Saparmaina da Lupa Lak Kun Changba Singi oiba kaithel amamam su saragani sayya sida pangthogadoriba sangai festival nangnaba Manipur da khundariba tongan ba furup kanglup kuntra humdugi mahusagi leinaramba yum kaibul lamjau da saragani haike kanagumba zati kanagumba kanglup amatagi against moigi leitanaba mangnanaba tanthongnaba adugumagi intention amata nate karimata tawroi karimata tawgibasu leite aikhoina tawgadabadi अखोइना सथगी गदबदी पोपी थाबीगनु पोपीना अखोइगी इसा इशुसिंग मांगले जंगल कोकथोकपीगनु जंगल कोकथोकपसिना मरम ओरकांदा अखोइ नोंगोदि किंधरगा अखोइ लोइना सिगिबे याय लैबाक से इरोशन तौरे ड्रग करबार तौबीगनु ड्रग ना अखोइगी इसा इशु मयाम से यंगो हुजिक खादौगी पिरबो कानसु ड्रग की रिहेबिलिटेशन सेंटर साबियो ने यावरि सिगी अनियम जगतनी गवर्नमेंट ngasi concentrate तौरसे अदुगा सिदा सिंगरकपदुदि मणिपुर की मियाम द सिंगनबने लोगुने लाइरिबा ट्राइब खुदिंगमक जाति खुदिंगमकु रिकॉग्निशन पीबा जाति खुदिंगमकु रेस्पेक्ट पीबा जाति खुदिंगमकी आइडेंटिटी मेंटेन तहनबा
जाति खुदिंगमकी हेरिटेज ट्रेडिशन मधुबु प्रोटेक्ट तौरग थम्बदो अखोई गवर्नमेंट की थौ अखोई अमतनी अखोई चिलिनाउनी अखोई होमिनरकपनी अखोई लेमिनरकपनी अखोई काइनबो यादे अखोई पुन्ना अखोई साखन मिनकदमनि हाइबा मधुगी थीम दुनी अखोइना तौदोरिस ngasi chawrakna pung 8 lom taba duwaida Imphal Police Station gi manung chanba Rims ki Kombirei ki thel lambi gi gate number 2 gi mayok na badalaiba pharmacy amagi mamangda sakangdaba singna IED ama thamlambadagi Manipur Police ki bomb disposal squad na asoi ngam yaudana lauthokre hairi thodok thobam dagi phangba pawgi machung ina pharmacy aduda dukan phamba yawba amana dukan thong hangba lakpada dukan gi mamangda amuba machugi polythene amada KN ama yawramba thingnabadagi KN adu makum hangdoktuna yenglubada mobile phone ama yawba urakpadagi pharmacy adugi mapuda pau piraba machung police tak laga lokthokibani pharmacy phamba mi adudi awaibam joy kawi haidi bom adu kanana karigi damak thamlamni bano haiba khangbangamdre police na makha tana thijinbagi thabak chathakre Sahi sigi oina har phangdabagi wathok lehaloi lau udana har lauramba laumi yaurabadi FIR panduna phagani naronda har pithoklamlabadi official su action logani haina Agri Minister TS Bishwajit na phongdokre wafamasi Mission Organic Value Chain Development for North East Region MOVCDNER gi makada laumi lesing tareta direct benefit transfer DVT gi khuthangda masa masa gi account da lupa lesing Taramathoi chani yangkai kapagi thoramda minister na phongdokhibani new secretariat laiba minister office ta pangthokpa thoram aduda commissioner M Joy amadi director and Gojendro Susarugya ke Manipur da organic ki pothok hengat handuna laumi singi income phagat hanana ba pandamda scheme ase English singani tara taruk tagi hauraga phase ahum thokna satharak pani haina Sarugya ki ba commissioner M Joy na phongdokhe minister na makhata na Narendra Modi na laumi singi senthok charuk anida hengat hangani haina phongdokhibagi matung ina laumi sing sagot hanana ba scheme kaya paikhatli Manipur gi Sakhau gi pothok pumba leigi haina farm ani lakle makhoiga athuba the agreement inana ba sem sari masi pangthoklabadi Sakhau pak sana thaduna longmi singi income hengat hanbada natana state asigi economy fagat hanbada su mateng oiragani sahi khudingi thokliba har gi wathok thoktana ba kopna yengsinbagi thabak chathari haujimak urea har bag lak ama makhai gi mathakta Sing Sinduna Thamle, Lomi Singna, Niom Chumna Hara Silobiu, Sinagadaba Lomi da Har Pigani, Awat Palheloi, Yenmatam da Su Phil da Kumlaga Yentukani, Masida Aran Matoramba, Lomi Natraga official sing, Nakpi Bagi Wafam Late, Black da Har Tang Yole, Haribadu Department da Natraga, Minister da Pau Pibiu, Paraga Jail da Tangi Haike. Ayamba beneficiaries things da koi paisa mamangi amadi akhoi anek phangbu yaugani single phangbu yaugani na all together 11000 gi mathakta mi amada chahi amada phangakadabani aduna akhuna piriba senpham je sina particular fund for particular purpose se sina biba aduga wahan thok lehen je akhoi uje har stock akhoi lak lom da lei har lupa lising amaga changa piriga yoli do farmers sing na sincere orga de akhoi da habiyo akhoi punishment pigani lona na madoi da har black da pira makana yola libo official chengna kana official do suspend da gani khudakta department gi ai commitment ne प्रजा सिंगदा अदुगा लोना लोना करिगुंबा फार्मर सिंगदुना लौ परि चामरी ले रा kana लौ परि चामरी रमदना डिपार्टमेंट एलिगेशन तब ओरगदी फार्मर सिंग की मथक जो अकोन केस पालगा मकोजु लोकअप त थंगने सो मेनी फार्मर्स अकोद इरे पोरे फील्ड चल लकान चेक तब मतम द लौगम त उरमदे सुमगे एलिगेशन से तौरा तौरा खुद लाए अदो हंदक एलिगेशन चनरो डायरेक्ट फील्ड दा ई साजु सकनी अदो डायरेक्ट फील्ड दा हारपीगनी मधु खक्त दा अकोन असेंग को Pung kunmarigi manungda India da miyoi lising taret samanga marfumari COVID positive oire kunmari laikhidre active case lising kuntra taruk chani humpu taret henkre Manipur gi oina ngasi numidang wairam pung manga phawbada miyoi amata positive oikidre Imphal Jiribam lambi sembada lokshin khiba lam khaklaga pakka drain chansinbana 2 lane dagi hena lambi pakthokpa yaroidabagi phibam de leire National Highway and Infrastructure Development Corporation NHIDCL na Oriental College mapadagi kilometer 39 hena sangba lambi gi saruk 2 lane oina haujuk sembagi thabak chathariba asida lambi gi lamni haiduna takthoklaga Thamliba lamgi ngamkhaida paka drain chanbagi mahutta haujik thabak suriba lambigi hek mataida drain chansinbana lambigi khakliba lam mangale amade haujik lairiba lambigi phibam asida mataida gari thaithafam leitre haujik suriba thabak maikai kayadagi nungaitaba phongdoknarakle hiramsta paudam ama सारी यम से दुकान साधन चेकना साधन थर्म मैम से लोई मांग लै रही है
चलाई ड्रेन सिदी फुटरा मरी मंगा खागा सोरोक लोम चंखल सारे लंबी की कंडीशन सिदी लंबी पाथोरपद हेन पाथोप याबगी खुदों चाबसु लेतेन खले Indian government wants to widen four lane, then it's mean that it have to 7 this side or 7 this side. It's mean to 4 lane. But only this is a 2 lane. This is a widening portion. 2 lane में आपको क्या मिलता है कि आपको 7 मीटर जो आपका कैरिज वे होगा. हौजी अखोइना लरिबा मफम असी इम्फाल जिरीबाम लंबी की ओरिएंटल कॉलेज के ममांग मुक्तदनी हाइबा मफम असी फावदा 4 लेन ओरी लंबी असी के सरुक अरग मफम असिदगिना जिरी रोम जखरिबा लंबी असिदि 2 लेन गिदा सेम साबगी थबक जथरी हाइबा थबक असे नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना मफम असिदगिना किलोमीटर 13 खरा हेनबा बावकी लंबी सेम की थबक जथरी हाइबा लंबी असी खोने लैरिबा मफम असिदगी काम हेन पिक्सन मनो हाइबा मयाम जेमिनसे अखोइना तुंगदो उरिबा मफम असे अखोइ नाकन अनिमक ड्रेन चनबा लोरे हाइबा लंबी असिगी ड्रेन अनिगी मनुंगदा मीटर 10 गी अपाको अखोइ थम्मी हादना ऑफिशियल ने फोंगई हाईवे असिदा टनल द चंगबगुमना हाइबा लंबी मसांग असे चटकेदोरि ड्रेन असिगी मथक्ता खना हयें कनागुम्बा लंबी जे कोयलादगी खितंग हाइदोअगा थौथगे हाइबा मतमदा थौदबम लैरोइदोरि रमसिना हारिबा मति असी हाइबदी किलोमीटर 13 असी चटप मतमदा तनियन चटपगा चप मनना नाकन नाकन हाइदोखम लैतबगी मोंगदा सेमना मरम ओरगा हारिबा लंबी खुसेम असे अखोइदा यामना तुंगदा सेप ओगदबा खुसेम नति हाइबजिमदी उजि उजि सिना फिबम जिना चुमले लैरे हुजि ओरि फिबम से याम साथीबा मोंगदा याम जोगो चादो मोंगदा अम लैरि लैनेरिबा लंबी की कंडीशन जिसु याम पिकी मरमदी 4 लेन ओइने हारगा 2 लेन खक्तंगी एरिया थरमगा नाकन नाकन सेमीबा ड्रेन सीना अरे मंगन बवइन थोयना कहीं कहीं आप देख सकते हैं जैसे लाइन ऑफ साइट भी क्लियर नहीं होता है. ये प्रैक्टिस किया जाता है कि मतलब कि 12 मीटर का अपना जो होता है ROW 24 मीटर का है टोटल, इधर भी और इधर मिला के 24 मीटर का है ROW. तो बस इसीलिए रखा हुआ है थोड़ा बहुत. PWD डिपार्टमेंट की मैकईदगसु हाइबा ड्रेन चलीबा असिमक यामना फिबम चाद्रे अमदी तौहम थोकपगी वांगबदा तौरे हादन फोंदोखबा लेरे हुजिक चलीबा पक्का ड्रेन असिना संगसलगा साग्रबनिना लैरिबा लंबी असे 2 लेन की ओजरगसु तुंगदा पाकथोनिंगकपा मतम अमदी चाकथोनिंगकपा मतमदा पक्का ड्रेन मनुंगदा लैरबनिना मसी अमु थुगाइबा तारिब्रा हाइबसिनी अब सोमना खाहौरिबा लम असिना मसीगी परिंग असिदा लंबी हानदगी लौसलगा लैबा लम मयाम अमा खागा थंबना मरम ओरगा मनाक नकपदा लैबा मियोसिना अमु लौसलगरी मदुगी टेक्साकना कनाना पुगदरिबनो ड्रेन चनबगी थबक असे खुदक लेफलगा नौना चालहनबना हेन फगनी हाइबा फोटोक लै हारिबा लंबी परिंग असिदा लैबा मियामनसु लंबी पाकथोकनी हाइदना हाना सजर्म स्ट्रक्चर मयाम अमा थुगारगा मखोय हंजलगा संबंध खाखरे हुजि ओइरा इबना ड्रेन मनुंगदा लंबी मनाक लमदा संगहलगा चनगिबना मरम ओरगा मखोयना हाना खाउरिबा लम असि करी तौरगदरबनो हाना मखोयना साजरमिबा मफमदो अदमक सिजिनजबदा करी काइबा लैबिगे हाइबु वहंगसि खुमै ड्रेन से अरेमदा मत मंगले युम मयाम सिंगसिजु लोइन सिदोगा हुजि युम साबदा चंगिबा सिक नु मयाम अदि मरम चादर मंगले मयाम सिनसु हुजि अखोइदा कैसु कानबा फंगद्रे ड्रेन गा अखोइगी युम गा अनि हुजिक चलिबा ड्रेन चलिसिगा युम गा लैनरिबा सि फुटता ता मित्रांगा से अरेमदा मंगलेबा लमसि करी तौदोइनो सिदा मुक तोंगाना लंबी मुक सेमकदुरिब्रा. अगर जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो 20 साल आपको लग जाएगा मतलब कि मतलब उसको वापस सेंक्शन करने में मतलब कि जो मतलब कि पूरा सर्वे होता है इसका कि उसको 4 लाइन में कैसे तब्दील किया जाए. कंपनी ने थबक सूरे हाइदना थादोअगा थंबगी मुहुत्ता मसे तुंगदा अमुक हन्ना सेमनद्रसु यानबा अमदि तुंगदा कानानबा मोंगदा यंगहन्निंगी हाबा वाफम असिजु मैकै असंगि मियामना थमै जीवन कोनसंगु लोइना पगदम जरिबा निथखम सनाजाव मितै इम्फाल जिरिबा लंबी ISTV न्यूज़. जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की लंबी अयाम्बा फिबम चाद्रे डिस्ट्रिक्ट की मरु ओइरिबा हेलीपैड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल निंगसिंगखुल अमदी उचाथोल हरिनगर विद्यानगर निंगसिंगखुल अमदी अक्लीपुर खुल मंगा फाउदुना चलिबा विद्यानगर हरिनगर की लंबी मतम कयागी ममांगदगी
सेंबीनबा हाइजदुना लागलबसु ngasi फावबा बरलेनबा अथॉरिटी सिंगना सेंबीदबा असिदा खुंजा सिंगना पेनद्रे लंबी असि था सिगी कुन फावगी मनुंगदा सेंबा हौद्रबदी लंबी थिंजिनबा यावना खोंजंग कया संगसिलगनी हाइना खुंजा सिंगना पाउमी सिंगदा फोंदुख्रे हरिनगर गी मैरा पाइबी तखेलंबा मुक्ता खुंबिना मरु ओइना हेलीपैड चलिबा लंबी असि असुकी मतिक फट्रे लंबी असि अथुबा मतमदा लेंगांगना मियेंग संगबिरक्त्रबदी लंबी असि थिंजिलगनी हाइखे आंसिंग स्कूल काबदा खंगाव ताखलगा खुंगुप तोंगा चटपबौ जाददा आंगांसिंग स्कूल चत्रे असिगी मरम ओइरदना हौजी हरिनगर हाइरिबा लम खराचिदा लैरिबा खुन खराचिदा लैरिबा नुपी पुनम हौरक्तना अखोइ लंबी से गवर्नमेंटना इमीडिएटली मोइना सेंबीबगी रेस्पोंड मा लौबीद्रगदी हाइरिबा अखोइ खुंजागी नुपी सिंगसिना हेलीपैड ताबा हॉस्पिटल ताबा लंबी सिंगसे अखोइ अथुबा मतुंगदा थिंजलगनी हरिनगर मंगाल क्लब की प्रेसिडेंट चिंगलेम खुमन्ना मतम कयागी ममांगदगी हाइजदुना लागलबसु हौजी फावबा थाबक ओइना पाइखलक्तबा असि यामना नुंगाइतबा फावी नोंग चुरकु मतमदा महिरोइसिंग अमदी नोंमगी सुरगा सारिबा सिंगना सतोक चसिन तौबदा अवाबा कया मायुकनरी थासिगी तांकुन फावबगी मनुंगदा लंबी सेंबिद्रबदी खोंजंग कया संगसिलगनी हाइखे लैकाई सिदा लैरिबा खुंजासिंगना पेलक्तबदगी ngasi पालिबा सरकार असिदा अखोइ खोलाव कया ममांगदगी हन्ना लाउजगबसु हौजिक फावबदा अदुगा मरी लेनाना थबक अमता पाइखत पिरक्तबसी अखोइ अदुकी मति नुंगाइतब फावी अदुगा लंबी असि नोंग चुबा मतमदा अखोइ खुंगंग असिदा लैबा छात्र छात्री नोंमगी सुरगा चारिबा इमा इबेल सिंगना चटपदा खु जौना पुथाबा मफम कया यावना अखोइ जामना खुदोंग चादबा मायोगनरे अदुना हारिबा लंबी असि अथुबा मतमदा ngasi हौरगा नुमित तरानी 20 डेट 20 बोगी मनुंग सेंबीदबा तारगदी अखोइना लंबी असिगा मरी लेनाना अखोइ अकनबा एक्शन कया लखचरगनी हिंगनबगी लंबी लेतबा सिंगदा लंबी पीनबा अपिकपा सेनफम ओइरबसु पिरकलिबा सेनफम सिंग मरम चाना सेजनदुना होनरबदी मोमोन मिनोक नोकना हिंगबा ngamgani haina langthawal kendra gi MLA karam shamna hairi wafam ase langthawal kendra youth development council na ahanba oina langthawal kendra gi manungda leiba phisabi singda sendoi yaudaba loan gi senfam khusinnabaga mari leinana phongdokibani lilong chajing maren khong community hall da pangthokpa thoramda loan gi senfam rupa lesing tara langthawal kendra gi polling station singdagi polling station amadagi khangatlaba phisabi ani da ahanba tangka ki oni yenthoke MLA karam shamna फी साबी कया सेल पुथोकपा ngamdaduna leiriba senfam khara aduna fi saraga madudagi phanglakpa apikpa sendong khara aduna imung manung puba kaya leiba urakpadagi makhoida senfam khara mateng piraga fi sahalagadi sendong su hena phangduna maduna hawdok jaraga hena chauna kanaba piba ngamgani haibagi wakalolda youth development council na fi sabi singda sendoi yaudaba loan asi piba hobani ngasi piraiba paisa se aina hangadabani haibase kawbu yadaba mayamna halakba paisa duna akoina amuk moida amuk thadagadoi neba aine hanba mikupta aigumna khudong chaba lawningi ba madugi khudong chaba mangadoi ne akoina pijariba paisa khara se yamna value leina thabak suba loina na madugi paisa gi value khangba loina na paisa do return tawba aduga atopa mi busu hinganbagi wakalon se ngasi lakpiri ba phangbi gadori ba ichani sa singina khanbi oba ranti tawba koina vote matamda praja je ta vote adom da nati akoina chahi manga si ranti tawringai koina MLA wiringai da kamaina senthok lambi leitraba wazar ba ichani sa mayam se kari mateng pangaga moibu kitang momon minok loina na hingadagi haibagi wakalon sine aduga apik po sembam na akoi samaj gi sel thungi phibam bhagat na wana da chauba daita logodoini akoina khanjariba concept akoina khanjariba wakalon je mayamna ubi ba darkar le Arambam Samarendra na pamzaram ba lambi paring aduda ngasigi mirol na tung insi haina Kurai Nandebam Lekai gi pradhan Yumnam Chitrana Phungdukre wafama singa si Social Standard Club Kurai Nandebam Lekai na sinduna club sigi sanglen da pangthoki ba kuni thoirak suba Arambam Samarendra Martyrdom ningsing thoram da phungdukibani ngasigi thoram aduda Social Standard Club ki Vice President Rana Bala Thokjom Advisor Salam Ibopisak Nupi Samaj ki President TS Ramani Uncle gi President Laurembam Nganbi Devina thorama pusingoi ke thorongamari lainana miyamna leikidraba Aramam Samarendra gi mitamda hai leikatuna ikai khunna botke wai chitrana makhatana Aramam Samarendra punsi warina iramda masigi furup sing kannaba masak oigani magna iramba wari lairik sing ngasigi khunai asida nongmogi susinnaba hengalakle maram aduna miyamna mahaki wakalol sing nainaduna lamda masida apunbage saktam ama sagatnaba honarasi haike
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯆꯥꯅꯅꯥꯎ ꯑꯃꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯈꯕꯔ ꯀꯥꯒꯖꯇꯅꯤ ꯆꯥꯏꯈꯤꯕ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕꯔꯅꯦ ꯕꯖꯥꯔꯁꯤꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯣꯠ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯔꯝꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯏꯔꯝꯂꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯃꯤꯁꯤꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯩꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯃꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯤꯡꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯊꯧꯒꯜ ꯃꯤꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯀꯦꯟꯕꯐꯝ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌా ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯤꯈꯤꯁꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯈꯤꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈꯤꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯋꯥꯍꯩ Arambam Samarendra Lekidabagi Kunitoi Suba Thoram Patriotic Writers Forum Manipur Nasu Manipur Press Club Pangthokre Thoramadda Film Forum Manipur Gi Chairman Laimem Surjakanta Sarma Patriotic Writers Forum Manipur Gi President Naurebam Khambaluang PAWF Ki Patron Member Dr. S Manauton Dr. Nomaitem Santa Singh Amadi Guru Mayum Biplab Sarma Amadi Patriotic Writers Forum Gi Myoy Kayasu Saruk Yaduna Arambam Samarendra Photo da Leisu Katuna Ikai Khunabut K Ramam Samarendra gi Kunithoidak Suba Lekidabagi Ningsing Thoram Mitei Council More Kha Nongpok Apun Banupi Lop More Amadi M Su Technopal District Committee Singna Punna Sinduna More Kaitel the Leiba Mitei Council More gi Office the Pangtokre Ngasigi Thoramadu da Lekidraba Ramam Samarendra gi Mafam da Leishu Katuna Ikai Khunabut K Ramam Samarendra gi Kunithoi Suba Lekidabagi Ningsing Thoram Samu Punbi Kaitel Community Hall da Jiri Development Organization JDO Jiri Imamera Pai Bi Apunba Lub Jimpal All Jiribam Students Union MSU Coalition Against Drug and Alcohol Kada Jiribam Amadi Pari Puri Athoba Ningsing Lupna Sinduna Pangtokre Thoramadu United Committee Manipur gi Vice President YK Diren Maitei Jiri Development Organization gi President Nongmaitem Sadananda Mitei Retired Assistant Professor Jiri College ki Shes Kamal Singh, Assistant Professor Jiri College ki L Zamini Kanta Singh, JDO ki Founder Advisor S Lalmani Mitei Amadi Jimpal ki President Atom Asang B Devi Saruk Yaduna Lekidabagi from the Ikai Khunabut K Gauss Contractor gi Wafam Turning Point Ama Lakle IMC gi Caretaker Mayor Amadi GG Rongmei gi Matang da Semkiba Inquiry Committee na Thabak Sudana Paisa Lokthokte Haibadu Asengba Wafam Khangminasi Hayeng Yumda Lakbiu Haina Thangwiban Kendra gi MLA case Joy Kisan Phongdokre Thangwiban da Leiba Mak ki Mayumda Pangthokpa Paumi Singa Unaba Amada Mak na Makhatana IMC gi Suriba Thabak Sing Geo Tagging Togduna Subani Haina Corporator Amana Khana Nainabada Phongdokkiba Wafam adu Karamna Hairibano Geo Tagging Togduna Suba Thabakpu Pukri Leitaba Mafamda Returning Wall Chanba Amadi Forest ka Controversial Leiba Mafamda Matau Karamna Thabak Shuribano Tagdona MLA gi Matakta Yengsin Dabra Haiba Wafam adu Punna Phaminaduna Yengminase Mak na ngasi fawada tawkiba Thabak Singi record loinaba Yengba Yagani GG Rongmei gi Wafamasi Election Mamang English Ngani Kungi October dagi Mahu Department ta se thaduna thizinduna lakibani adubu pandemic na maram oiraga khara thinthakibani thigali ba thabagasi ward number 1 khaktagi nate GG Rongmei na miyam gi lupa crore tara henbagi senfam lana sejinabagi sab document amadi proof leiraba matungda miyam da phongdukpani masi IMC ward pumna makki wafamni asigumba miyam gi lan thum lana sejinaba thigatpa haibasi miyam gi mihut ama oibagi tawda Yadraba Thaudagni, IMC caretaker na Maralay Bamibu, Maralay Ti Hyderabadina, GG Rongmei, Maralay Haibadu, Chumbani, Akas Bill, Lautokiba Late, Running Bill, Lautopani Haibasi, Maram Kangana, Wangang Bani, Amaronda, Paukse, Amagi editor na, TV Kananainaba, Amada Fungu Kiba Wafam Adulai Tibani. Masigi Matanga Asumba, Asengba, Kang Labadi, Mahaka Punna, Paminaduna, Warisamina Si Haike. GG Rongmei ko mi mana 10 crore gi maya ta manghan gre haibane thangmei ban gi one number 1 gi haibane te GG Rongmei na wa order kya pi rage se committee ni sangtoro chumna gi ngang nan success to gi thabak lupa lakh kun yam ko ulagi yaro e adu gi bamang wa order kya pi rage sengna haidong na se ba corporator amana akoi IMC ne to bosi am lana to nate geotech to ra kanda koi thabak to bani geotech to ra di pukhi lei taba jaga dri kamai pukhi ne geotech to ri mi photo thagal mi se kari thabak te dismiss to de ge adu ne committee si kayam sengna tawdori gen hangisi committee si ne kayam sengna torko do he no anba gaidona thabak su da bale ramdre na hana clean chit aman pithore adune
अना हाइजरिसे ऑनरेबल मेयर कोई लिस्ट तौरीम हयें पुंग मापन दाई ngai जरमगे कोई आकाश में लौगिब थबकसिंग दो आई एम पॉइंट तौजगे हाई मसी प्रूफ है बिकस नते तरुंगी खुलना तरुंगी चर्च की लंबी के मैं आम सुरमगी मैं आम लेबिदा मान पैसा लथो मैंने खुलना 5 लाख फाइन तौरबने प्रमाण विसिदेन पनिगा तम गरे हौजी पाग mer thana tender brem tolojari Admission open Siko Academy to Dimro Togda Bok Lekai the class 10 Bosham subject kuding makki amadi class 12 council amadi CBSE ge science amadi maths ge foundation course hojare loina class 12 English council amadi CBSE ge special course so hojare akak na basit masin kuntrani akop marol bidama 7085382711 natroga 9366345600 the contact you मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba Cafidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubud natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Cafidon cup syrup thakpiu Cafidon cup syrup manung khurung sidi thema अदुदे हाइरक्लोदना मिस्टर डिटेक्टिव आइना थाकलिबा मसाला सी करमबनो एलआईसी की मखल मुबा असंगबा जायफल उसिंसा अदो हमने तोगानबा मसाला में सिजनरी मयामदगी तोगानबा सनराइज सही गरम मसाला थोंबा थाकपा खुदिंग तोगान मोहाव मा पीरिबा Unique Education, the first CBSE and the ICSE coaching center at Imphal. Admission open. 5 months foundation for CBSE class 10. Subject English, Math, Science and Social Science. 5 months foundation for CBSE course 11 and 12 Science. Subject Physics, Chemistry, Biology and the Maths. Classes start from 6 June 2022. Special need preparation class will be provided after every topic and the weekly test. Unique Education, Sega, Tidim Road, Koncheng Hazari Lekai, opposite Shanghai Express. Yengo Papa. मसी कनाना सारमी खंगब्रो शाहजहाना मसीगी ऐतिहासिक ओइदबा प्रोजेक्ट असिगी मतुंगददी मीडिया खुदिमक्ता सरगी मी ngakta ngairani सेमगत सागतबगी हिस्ट्री से मी अमा खकी नते अपुनबना पांगलने अदुना मसीगी प्रोजेक्ट सी तखोय मयामगी होना जमन ओइना लेखरगनी सुपर शक्ति टीएमटी वन अफबा माइकी दसंसिलसे Active Amadi TCM Private Limited ne sponsor tawjaba Manipur State 11 Song Competition The Star Idol of Manipur Malenda sak takpada isai haibasina su achouba thodang ama loriba hayengi kalakar kaya puthok chaningbagi lakliba June gi tang 15 2022 hariba numit asimakta company ki Sangai Pro gi head office ta pung 10 minute kunthra dagi akoi starting haujargani honglakliba punsi gi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule ऐसी मागी बर्थडे नि अदुगा मान ऑफिस ता हाउजिना लाखदो गेस्ट मैम अदुगी होम डिलीवरी तो मोये थैबी मामा दा सरप्राइज मा पिरिसिरा ngamgajo Sunrise meat masala sa thongbada satina lairani karino toni mayamduna ngasi se kananongi birthday taye Sunrise meat masala sa thongbada khwaidagi paraba masala break ki matung mai mataram nokchari makata pawda Oza Samanga gi mathakta leifam thokpada Kamjong district ki lenga ki school singda oza chama kun khak mathau tawi haina phungya kendra gi MLA leisho kaising na phungdu kre wafamasi Samagra Success that Implementing Society Manipur gi makhada Zonal Education Office Kamjong district na sinduna Kamjong Higher Secondary School da pangthokiba School Management Committee SMC amadi School Management and Development Committee SMDC gi community mobilization gi matangda district level training kam workshop ta phungdu khibani tharamadda JDO Kamjong El Navakumar SDO Kamjong Subdivision Samuel T. Lungdim Kamjong Higher Secondary School के Principal Felim Kaishing Ukrul ADC की हानगी VCMI Ajaksu Sarukya के थरोंगमरी लेना MLA ना Kamjong Higher Secondary School की महिरोई सिंगा इंटरेक्ट तोके अमदी CWSN महिरोई मंगादा एट यंथोके JDO El Navakumar ना डिस्ट्रिक्ट से हिरम खुदिंग दा सोथरी डिस्ट्रिक्ट से दा JNV अमा हांगबगी तंगाई फदब लेरे खुल मचा मचा कया लेरी बसी रेसिडेंशियल स्कूल की मथौ यामन लई हाइके
Hojik tabikre, hojik fawbagi maroi bapau. Hojik lantok sering asigani subatharum parengge habada thamjakiba. Sumang lilagi lemuri basaruk taminase. Coming 5 से yang nungai wani ha dedi di luhong bayaro maga sako di yaur re yang nungai wani thank you thamjare dedi on pitale okay luhong ma dedi yaur medna sako di isana ne lo in pohoro dam ni na tan loi dai tani dedi list sem ne leiri bedo nang ne lo in phara na baton nung don to buse nang lo in chin ge dam ni ko phani dedi na sa sinje Baba, okay ba sa kalam sa kazalo? Ay masalam dahil sida. Awangan gini sa ubidong da sa ungi tawag niya. Ma, isi, lao, sango isi. Ina, kaito isi. Ina, nanggiyam si. Laisu, pas na ho ba? Yung budayang nagpazari ni. Isi, adas pazari dadi. Ado asi. Nungon ba, hay bada oily ni. Isi, ay din niya. Isi gimang may tirang nga daw ba, tangutan dili. Kaito rin? Lan bra? Lala ba di hayo ko? Ay di ka kang bani? Lala hay binati da, yam hay binida. Adi si, ay nung dawa mahangin eh. Hayro? May tigi sa injang, sinjang si bisi hay nagrani. Ari, nang turi hay rin. Ay may tayo ay rin eh. Nakagidala Michael si, may tayo ay binarakanggi. Ay di may tayo siya minung siba. Ado, nakoy may tayo nga to ay ba mahesti ng minung sida bra? Si, hayro? Isi, lohong isi isi, ay din eh, isi siya nusi. Asin ba? Ate ina, nanggayam si, nanggay maming kawe? Kayo nga isi, yung maming libang na bra ne. Niti na lohong laga, magi yung gimaming hong lini. Kari? Oh, mapam. Oo, nagkalikandre, sumisi, ipamahay din eh. Ate ina, ay kiti, imasulete. Ipasulayte. Ipamsulayte. Nang yes na mapamsaba. Ay di ka dahil dasat ka ni. Isi. Ay di ka na nakaw ka ni. Isi. Kakuno isi. Kakuno bisi. Isi hida mo tayo isi di. Ay hiyum si. Isi hiyum ni. Lao. Si to. Kakuno lao. Isi lao si. Bima. Nakoy muhan ba't yung libro? Baba. Ako'y awang nung gini sa guida ang tasang wiki. Pare ngating yung bibro susalo. Lao si. Baba, Nasakra hanjar magi baba. Yare hagon pare. Ay pa wagi. Natay maga puna sa mina kodana. Baba, maro niya mapandang ngali ba. Ay kra hanjar magi to. Pare halam mo. Ito ma. Hayro? Ay kra hanas sa salam ki pwede ma. Ito ma. Hayro ni. Tong ting dilan ko tema. Baba, ako yung awang gini sa ubida sa ungi ko. Pare laking sa ubida. Oh, yare salo. Yes. I experience in here. Oh, sir. Ay di ay jana kau dulu ngaking sa saruba. Hoy. Ay sako buga mata yaw nang kidre. Hoy. Sakcha tur da ngai ri. Hoy. Oh, 이붕어 마이키엔 어다 너 버전을 준비를 그래. 호이. 살아토이. 까리도 할머니 못 듣고 마디 그런 날 또 이거래. 리포트 오른바. 우디 할바. 이파 용다 이포토로파 비르사카 kaidogay Aksi ay busu roste busu lawan sa kani hara beba nabuk sanatun sa
사나 또리고 나이 되기로 바이로 뜨기 이파 이래하다 락디에 이차 요락디에 이차 락디에 이차 락디 이차래 이차 요래 이차 얘들아 이차 요래 이차 요래 이차 요럴 때 마법 가라이 담이나 보겠어 이차 락디네 오직 보고 이차 요럴 때 그래 마가 이제 보고 락다 봐 이차 요럴 때네 이차 락디 그다이도 좋대 그리 너네 마나 마빠 알게 야바 야우드는 짤리버 씨보 SB ay sao phang na matiro ke SB ay sao sar abun tagay biko sar abun tagay biko sar abun tagay biko sar abun tagay biko sumi mato bapa abo begitu phom thok mato adubu tere sahib bisak piligan di mama yaw dani ukchak paisa sanato nangi na sa sanato ito ngasi di bapa abo nang udigi bikaw sar di sa no Baba, nasa turun dari. Baba, mem sai ko nahi sakage. Ha. Mem sai! Ay hello! Mem sai! Sinatoy! Mem sai! Sinatoy! Ay nahiga. Ay nananggut sina nung siba magtuwira ay langam piran parega ina nakta ay muhalak kini ya Sinatoy! Ay nisura tumoy sina kurang zabadagi. Nangasin langam piran titlay na tra. Nang na ay ipam dahil siya ko. Ay apa mamakalaga lero ay ito. Kaliri ba? Nasi dalay eh. Ato kaliri di ba? Tu, mem sai ki sari. Nang sari sinang umutis sa gawin niya. Fatay. King Sinatoy. Ay nalay po sari masu. Gusto kaya sana ka ba? Ay nanusi ba siya? Ikaw naman po ka namin. Yang madugi sari do siya laga na. Deligi Rashtrapati Babanda. Ay gibir sa kaya wala ubus sa pamatam na. Nangga. Babaga nga si helicopter da sa kadori ni. Asyang ba? Asyang ba na yan? Kadori na yung sa'yo. Pahamdra ba? Hayo. Nang sarido pahamdra ba? Ayun na pahamdra. Ano ka kadoro ba? Sakari kami. Nabung labas ni. Sakari kami ba nabung labas ni. Sakari kami. Baba, ako'y ma'am sahib sa kadoro kayo. Ha? Ma'am sahib kadoro eh, baba. Buto di kari. Sinatoy. Nang namatama madahay kiba. Ay na. Matik magulala ba misag aduda. Ay. Ay, lohon ni Sinatoy. Sinatoy. Nang naay mo. Rosni, hay din amok tadi kauram mo ba? Ay ki. Angang oiring ay dagi. Hindi na kausarak laba. Isila sida simpa pusarak laba. Ming asidati. Kung karoy ko. Mem say. Piram mo? Hanya to. Ayun na piram mo Sinatoy. Baba! Baba! Ito yung Sinatoy sa kanya, Baba!
Hojik tabi kreng asigi ani subatarum parengge hamada thamjakiba sumang lila mem sahib ki sari lila sanabikiba sanan lebak nasom artist association gi lilaroi sing Miyamda karigumba matang khanganjari madudi ignogi chatliba English sing ani kungani thoigi July session gi oina anoba admission amasung second year admission haujari aduga form thazan bagi last date na lakliba June gi tang kontra English sing ani kungani thoi program oina BA amasung MA amadi certificate diploma su yauri SC amasung ST gi oina program khara gi oina fee laujaroi makhata na khangbiningba amadi hangbiningba laibirabasu ignogi oina pizariba website www.igno.ac.in asida changbiduna khangbiba yagani natragana telephone number 03852953 amuktang gana 03852953 asida contact tagbiduna pau phaunabiyo Hangdokchari Toy Football Arena Samram Lamkhai near Khongjom War Memorial Gate Mafam asida ayupo mga digina pung tara fawgi manungda adom na apamba pung phamda booking tawbiba yagani